Tungiri mwanya kaunti ya Meru ni betite na mbere kwatira minister ori mimithika lenturi no mudetera kumania na mierire kwithira ninde kiara kwa ukonie ministry ye kibubu yetiori nende bamukinya bakariba Meru bonekete bakiandikithwa ebirakela kwetine na bangi bakiwa nende kitikeke umaruka Meru kwa itha kuronto bobo mu kukiwatawatila. Atongoria mwanya kaunti ya Meru muna nterengi no betite na mbere na kwika minister urimi na ndithi au Kenya mithika lenturi kaitene kau ashumitio kinena na kwagirithia urimi na njira mwanya bakiuria Meru muyikana inya muno Meru kwambwire mwaye gokiego ya CS mithika lenturi teke ni kumura gwa kuthwa muntu kena makosa geta gwakarithwa ndia akarirwa no ntuinye to muringa mateketa utungi wetu ukeja gitigeta karenjini kagite nange ko ure mwana wetu na munda ara nditima kirende akwe antwegana bakithonko mara kara murungu ibwega no ndu bakona mutu bakaria ko nteto ingi cha hapa na pale siasa cha pesa nane siacho antu jaba Teresa no ndu ndiguruine antu milioni 50 ko wowe nyo minister ara gutangira kawamba kanini kombo kuretera thina kombo gukurukira lakini tukora ni muntu wetu no ntwebera aegwa ndengi babu bwake ona kairire utirio so tafadhali turweni na tukireni tumenyerie tuite nara ndaugire bwethro inderite group ingi tukarana ndabera wethro na mbagi nyingi cia mungao cia pembe uthuranie make them uchudurania no tubo economic of scale bwikie bure amwe bweta bukaguriro immediately. Timu Mukaria arimo watongoria baura withurite wirubo kinarete kia senator wa kaunti ya Meru kithurano nikiyita ntumo yawe kinyawe kiriarimi urimi mithika na itete ngugi kana ibo kona thirikari na aru angare kwa ndireka era 22 na aru ndekira 16 thirikari ruto timantu ja kuthithia ja ntuku imwe imantu ja meri mwaka na nusu timantu ja kuanda ntuku nyabo anda mungaunte kona thai abo kurimira tirazima jokore tirazima bokethe so Ruto augire ati kwenda quick fix ya bwa mbeca abone bweta kugura mutu ariuga abone nkere ba Teresa bogete atia na bungi ni ontubaritia ukiri mathiko ya mwenteresia tuto wadine rorera buri ya ikukia mukuru mwe ure ikukia wekera umaniti na kuthangi kwa murimo ywa shukari buru. Kwa hivyo ingewezekana serikali wakati inatengeneza package ya NHIF iweze kufanya regulation somehow za policy ili watu waweze kusaidiwa wale wako na hii magonjwa ya lifestyle. Watu wa diabetes at least ndawa zao ziwe zinafika hata kama ni bure ama iwe subsidized kiwango kwamba hata mtu akiwa na shilingi 50 anaweza pata dawa ili waweze kuendelea na maisha yao. Kuna zile vifaa vya kujipima damu. Hizo vifaa ni very expensive. Vitu kama glucometer na zile vifaa vingine za kupima hypertension. Serikali ijaribu, hata zile serikali za county pia, let them at least try to do something more. Eje mirimo ya utura tafadhali mono nde ariria arume no nto akabatura cibitari oni na mzee ala ito na manto amaingiro no nto ambira onjo ya kuga ambira gouga teni mbajetwe daktari ba na akarinde gitandere Nairobi hospital daktari ba batikumenya manto ya kumenya bagiva inare turato ndawa kae wakagitate akabua ite icibitari inyako thote ajitwe utegwe no gatega wa time to time tigane yake chemist tafadhali. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.